ubane mapurana hidupe buka jani. Apa nih cek onyangan ngeberarakan bukunya? Ngelah kurenan cek tagat main HP dogen gak nih? Gede-gede pasangnya yang liunan bunyi pelih masih yang siap sakit hatinya bani ngelah kurenan buku itu. Ih, apa nih ada sok bodak ini? Beli deh! Beli? Beli deh! Macam aja apa nih malu? Lo hengkene gelur-gelur lo. Cek beli peragat main HP dogen yang beli nih. Wopin apa tiang kedas-kedas buat tinggalin lentu nih tiang kedas-kedas kedidian dogen. Nah lo udah galak-galak gitu nak hengken ya Nene. Nih ada sok di tu di lemari ini bakal tang tiang. Apa ya isinya nenenan? Iya nih sing kanggo lakar kutang tiang. Beli senawang lo. Ijo bakat ilo nih. Di tu di lemari ini. Oh, sekarang buka malu lo HP isinya nih pantawang lo. Lontang isinya beli. Coba beli cengak lo. Memeh. Nah, adi daki kene lontare beli. Sajan lo, daki sajan lo. Nih ben tulisan hilang lo. Tiangnya beli nyana lontare amah ngenget. Engken ya caranya ngedasin beli. Beli masih sinawang lo. Hengken cara ngedasin lontar. Tadi ya cor-coran lo panggilan dakinya lo. Sajan beli mula belok. Kemudian iya orang beli nyocorang gini. Saya ngusah lontaran anaknya. Sajan lo beli sinawang hengken caranya nih ngedasin nih. Ini dek takonin beli. Ini takut dalam nih lo, tetami anak lingsir lo. Apa sih amah ngenget ya nyanan lontare? Ini ben tulisannya nih hilang, kengken cara nyelemin beli sinawang pas spidol lah ngono apa kengken nih lo. Nah tuh masih tiang sinawa. Ini jadi takonan beli. Ini takut nanya nih panggak luung lontarnya. Om Swastiastu. Sinawang beli lo, kengken kan cara ngerawat nih bing. Swastiastu bapak ngadus. Swastiastu. Niki titia makto uneman tuh niki Oke, enten ngiring demun. Sadan Beli ge demun ge. Nggih. Kang yang kosak niki. Pak Kadus. Nggih. Tapi getre niki Pak Kadus. Cek Bu menapi. Oh tiang Enak. becek niki. Nggih. Kilo kenang lu Pak Kadus wedang Oh kenten. nggih. Menang demun niki Pak nggih. Nggih. Tiang harianan wedang demun kecil. Semua sukses sedurung. Nggih. Nggih. Ampun repot. Nggih. Nggih, tiang teh repot ampun biasa nih ke ngarianin wedang ini weten tadi. Manis kide. Kenyam tiang kan Kang yang manisnya. Sangan nih wonten walian wedang nggih. Nah, nggih Pak Dek niki Pak Dek. Nggih. Uleman saking desa niki wonten acara meresik teh Pak Dek. Oh, acara meresik malih Nggih. pindah niki. Malih kalih Raino niku Oh, Pak Dek. kenten. Nggih. Wau nak uyut sareng ibu nih wonten api Pak Dek. Niki Pak Kadus. Ibu bersih-bersih busan kenten tengah lemari. Kenten lontar. Kenten Niki yo. nggih daki lontar Niki tiang. mudah niki. Nggih wadah. Tinggal Kira duwe pengisir minang nggih. pengisir tiang dumun kenten. Niki ampun daki. Daki niki. Niki wenten niki aksarane wenten ampun ten selam niki. Bolong Bu. Nggih, tiang sareng tuni bingung. DJ tak kenten niki mersih lontar. Makanya Mersih sini. niki. Nggih. Ya pas niki. Oh kenten Nggih nggih. niki nak tiang ring desa. Nggih. Dan nak boleh wenten petugas. Nggih. Tugas Ini napi wasta nika? penyuluh bahasa Bali Oh, provinsi Bali nggih, dan nggih, suang-suang desa pecap kelurahan wenten sampun. Oh. Nah, niki Nggih. nak panggih tiang ragane sering napi wastane ngedas lontar niki pun. Oh kenten. Nggih, Oh keliling becik nggih. sampun ring dan pasar ragane sareng timpa-timpa le dan keliling niki nah ragane mentan tunang takiano punapi untuk pemargi mersih lontar niki. Desa Riki wenten penyuluh nggih. Wenten. Pak Kadus uning kontaknya? Uning, Oh, nggih, niki nomor HP. Nggih, Nggih, mungkin kirim jangan lewat WA Pak Dek. Nggih. Nggih. Nggih kirim nggih. Nggih. Nah niki kirim tiang Widya Bu Widya. Sampun. Oh nggih sampun masuk Ah. sampun. Kinten teler Pak Dek. Nggih. Singa kan ring medsos. Dika wenten video-video ragane mersih lontar. Napi wadah medsos yang menurut Facebook kan? Nih Facebook sampun Oh nah. kenten napi ada nih kan? Mantan penyuluh bahasa Bali Kota Denpasar. Oh, nggih. Oh, niki sampun. Niki kan wenten video-video ragane mersih lontar niku. Nggih. Nah niku
nika sampun Keliling dan pasar nggih mesin lontar. Oke, keliling enten. nak ragane sampun duwe tapi usahane tugas nika dan Becek penyuluh bahasa Bali nggih Becek. membantu saja niki. nggih meli jebos telepon mantan ragane. Nggih, nggih. Naon pun ragane nak cara dumun kadentian dokter. Oh, Nak makto sampun tah kita nagang yo mendaging sampun wau cek dia nika nak alat-alat konservasi napi wastane. enten nggih Meli nggih. jebos ragane mantan tunasnya. Nggih, mali bos telepon Oh. tiang. Cak pasti kompon kedas lontar Pak Dek niki. Nggih. Entan Nggih. Pak Dek. Nah, Suk semua niki Pak Kadus Nggih, informasi nggih. telepon ragane. Mungkin ke telepon tiang mandane Oh. presiden mriki. Nggih, Nggih. entan pun telepon pasti merigi Nggih. ragane. Nggih, Nggih. Kang Yang kentan numun Pak Dek Nggih. yang wonten kegiatan malih ring kantor. Oh, kenten nggih. Yang pamit Tuan numun Alon. niki. Nggih. Suk semua niki. Nggih, iring Ampun. Kang Yang Nggih. numun yang bantu informasi mantan Nggih. numun. Nggih, kentan. Nggih. Nggih, malih jebos Pak Dek langsung sareng ragane. Nggih, mali bos telepon tiang Nggih, langsung nggih. yang pamit numun. Nggih, lan alon nggih Pak Kadus nggih. Kurang Pak Dek di Nggih, biasa gitu kurang tiang cara aja kisah lekat-lekat kopi niki Kak. Ampun Boleh, pun tiang nggih, nggih. Nggih, nggih Kang Ya, nggih. Nggih, Kang Ya warung beli kopi. Nggih, nggih. Siap, nggih. Ada nak nelpon nih. Halo, Swastiastu. Halo. Nggih, Om Swastiastu. Niki Ibu Widya penyuluh bahasa Bali Kota Denpasar nggih. Nggih, tiang nika, Pak. Niki Pak Bu. Sira niki nggih? Niki tiang Pak Kadek Bu. Tiang boleh nomor HP. Oh, nggih. Nggih. Tiang boleh nomor HP Ibu ring Bapak Kadus. Nggih. Oh, nggih. Iki Kenapa, tiang- Bapak? Tiang mau duwe lontar Bu. Tiang ten mersedaya ngerawat. Kenten saran lontar tiang wenten tulisannya sana hilang nih Bu ten nyak selam malih kenten. Iki nunas tulung Ibu meriki jebos. Cingakin Oh, numun lontar nggih, tiang nggih, nggih. Tiang ring kenten ring jalan Noja 2 nih ke Ibu. Kenten kirim lokasi mantan Pak nggih niki tiang kebenangan wawasan konservasi niki. Oh kenten nggih Bu. Nggih. Tiang Nggih jantos kirim niki, lokasi nggih. mantan. Siap tiang. Nggih Tiang Pak. kirim share lokasi Nggih. mungkin tiang jantos nggih Bu. Nggih. Matur sukses Nggih, 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 alon-alon nggih. Nggih tiang mriko mangken Pak Nggih, nggih. nggih, tiang jantos, tiang Nggih, jantos, nggih. nggih, sukses semua. Nggih, ngiring Pak. Bu, giring. Nggih, sukses semua. Hmm. Oh, benar benar. Aduh. Om Swastiastu. Benar nih, benar Hasan. Om Swastiastu. Habis ngadonya nih. Swastiastu. Ini penyuluh teko kayak. Swastiastu. Swastiastu. Niki Bu Widya nggih. Nggih, tiang nih Pak. Tiang Pak Kadek. Oh nggih. Nggih. Nggih, nggih Oh, Pak kinten kata nggih. ampura-ampura. Nggih, ngiring Tiang melinggih urusan. dumun. Nggih, melinggih. Kang yang pasal Bu nggih. Ngiring. Nggih. Ampura niki Pak, wau tiang kenten presidang Nggih Bu, leng dijen niki. wau konservasi nih Pak. Oh, niki Kenten kenten ampun nggih. dados penyuluh. Oh, nggih. Kenapa Nggih. niki Pak? Niki Bu tiang kenten meduwe lontar, terus Bu cingak dulu niki. Daki lontar tiang Bu tiang tenuning cara ngedasin kenten. Tulisannya kenten ampun hilang niki tanya selam malih kenten. Oh kenten Nggih. nggih, niki patut kedasin niki Pak. Nggih, nggih. Nah niki nak tiang mato niki alat nggih. Nggih. Nah Oke, niki oke, sedurung nih. Nah kenten meduwe dulang niki Pak. Oh meduwe. Pangdetan di Oh nggih tehal nggih Bu tiang Nah, kenten. nyelang Cek utang. kurang jangan lo. Enggan nih. Nih apa dulang lu mak boleh dangin lo dulang lo. Ya nah, angkos kalau nih. Nah lo yang ngaloh nah. Nah. Beli dulang, beli. Oh nah lo semua. Ilu uling dijen nih lo Pak Kadus nganti hilang kopi sing pragat. Sap yang beli. Nah, nih Jani, ibu penyuluh yang kene iki. Jaging wedang rumah niki. Ampun repot Bu tiang nak jebos mantan niki, melebos mantan kemari. Oke, enten. Ya, nggih, sukses Nggih. nggih. Nah, niki nggih, Pak nggih. Nggih. Kita ampun nonton dulang, Nggih. dagingnya nalas semua Pak. Nah, alas niki bebas nanti Bebas, ada koran, Oh, ada. kenten. Nggih. Tapi mantan mangda tan rusak niki. Nggih. Nggih,
Nah, makin niki wenten alat nih Oh, rumah wenten Pak. nggih. Wenten Was kuas, nggih. niki wenten jembung, Oh, nggih. niki lap, Lap nggih. terus nika wenten sarung tangan Oh, Pak nggih nggih. nggih. Nah, niki satnya nih. Oh, wenten Sat nggih. niki mencampur niki Pak. Nggih. Minyak sereh sareng alkohol. Oh. Alkoholnya nih 96%. Dan 1:1 Pak nggih. Alkohol 1 liter, minyak sereh 1 liter niki campur dumun ada Nggih. siki. Dados angin sat. Nggih. Harus minyak sereh nggih. Ten dados minyak lianan ka ten dados. Niki nih paling becik. Oh, kenten nggih nggih. Nah, yen Nggih. mersidang mangga minyak Nggih. sereh. Nggih. Kan Pak nggih. Nggih. Nah, makin punapi tata cara nih ngedasin dumun. Kan genten. Nggih. Nah, Pangdan tiang uning kenten nggih. makin ambil dumun lontar niki kan lontar bapak sampun. Nah, boan niki. Nggih. Makin nah niki ambil dumun lontar Pak nggih. Nggih, Bu. Siki mantan ten kenapi. Nggih. Nah, terus nika kuasin dumun Pak. Mangga ical debu nih. Dados satu arah Bu. Tiang Nggih. ten dados bolak-balik pae ngalil. Ponang sak niki Oh, lontar kenten. nih Oh, nggih nggih nggih. Kenten uning nggih. kuasin dumun mangga Nggih. ical sami bukna dumun. Nah, Nggih. yening sampun ical mangkin dados nganggen sarung tangan. Nggih. Dados kenten Bu. Pangten kedit napi-napi Bu. Nggih, yening Nggih. kenten maduwe kulit sensitif niki nganggen Oh, sarung nggih tangan. nggih nggih. Yen ten kenapi hati anak ampun sering niki Nggih, konservasi ten tianggen sarung tangan. Oh, nggih nggih. Nah niki benten sat nyane dagingin kide lumun ampunan akeh nak niki menguap niki Pak nggih. Dados langsung beriak ke lontar. Bu. Oh. Oh, ten dados. Tuan Pak usah niki Oh, lontar. kenten nggih nggih Nggih. nggih. Mangkin ketulin lumun, Nggih. ketulin kide. Oh. Nah peseng, Nggih. ketulin kide peseng. Nah wis nika wau ya oles. Oh, patuh niki satu arah ya. Oh, Kan kenten. dados gebag kenten Pak Oh, nggih, kan kenten. dados Nggih, sak nggih. lontar lung nika nya Oh, lontar. nggih nggih Bu. Iki mangga searah. Nggih. Nggih. Satu arah. Dikirang alih ketulin mangga searah. Langsung cara baru lontar tiang niki Bu. Oh. Langsung cedang tulisan Becek niki. Nggih, becek Bu. Nah niki ya ampun Pak. Nggih nggih Bu. Nah ampun becek niki lontaran niki. Nggih. Duhun lah dene. Yening sampun niki Pak, sampun menaging sat, Nggih. makin mangda tuh Oh, nggih. angin-anginan. Aji kipas angin Bu angin-angina? Dan Oh, ton? genah mantan dhuwur dulang niki dados. Nggih nggih. Dhuwur meja dados. Yang Ring balik dados. Sang dot engal tuh jemuh tiang di nata tadi Bu. Tan Oh, tan tadi. cara kerupuk lontar itu Pak. Oh, nggih nggih nggih. Nih, bayang niki Oh, niki angin-angin mantan. Oh, nggih nggih nggih. Nggih, Nggih. 2 jam, 3 jam niki Nggih. panggihan ya ampun tuh niki dados ampun kenten tegul malih dados sang siki. Oh, nggih Bu, nggih Bu. Dan niki kan ampun niki Pak ampun angin-anginin ampun Nggih. tuh niki Pak. Nggih. Nah, makin kenten malih tegul malih niki lontar Nggih. nyane nggih. Ini sampun niki urut tiange Nggih, wawu sampun semua, Bu, nggih. urut makin tegul malih Nggih. dados rerehang Pak. Kenten genah dados nganggen peti dados nganggen Nggih. kotak sekadi niki teler Oh, dados. sekali sana bakta Ibu niki. Nggih, dagingin silika gel niki. Nah, Nggih, ini ke Bu nggih dijit yang emas nih ke. ring toko kimia enten. Oh, tuku kimia, Pantan silika muwong gel. niki. Oh, nggih Nggih. nggih. Silika gel. Kenten nggih. genahang ring genah sane becik Nggih. benjang pungkur mangda mersidang bapak sareng keluarga ngendasin peraragan kenten nggih. Nggih. Nah kenten manten Pak Nggih. iki lontar nyane malih bos terus sampun bapak kenten Nggih. ngenahin makin nak tiang wenten pemargi malih Nggih. hayang jebos manten Ibu, niki. tiang ngatur langsung semua Ibu. Sampun presida meriki enten ngedasin lontar tiang makin becik sampun ada lontar tiang niki. Anyang Ibu mau talang niki Tan, tiang kenapi. minum Ibu. Tanya Sampun wau yakti dingin-dingin tanya niki. Tan, sampun, Nggih, sampun, nggih. Pak, nggih. Lagi Ampun, wenten Pak. acara malih. Nggih. Oh, kenten nggih. Nggih. Tiang ngatur langsung semua. Nggih. Om Swastiastu. Atur ningayang titiang majeng ring semeton Bali sane maduwe tetamian lontar sane kayun jagi ke konservasi
Lurus ngerereh penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali sane sampun poleh amungan ring Desa Dinas utawi Kelurahan Sejepak Bali. Inggih asa punika turun ngayan titiang puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.